Ubulawayo namhlanje we celebrate 80 years njengedolobha elikhulu wena uthi ya vele kufanele kuyimfanele uthi kuyini ngakutsho ngebulawayo ibulawayo imele ibe clean ibulawayo imele ibuyele ukuba yicity kathesa so city incompound le imele ibe clean and alikho idolobha clean ukudlula ibulawayo so thina we are backing uMeya lo osibizayo okwazi ukuthi singabanye bakhe. We'll work with Asabatshela ngabantu ukuthi ngubani? Mina ngingusenator okubulawayo. The only senator that we have onjengami so. Oyendele egwele, elwa gwele mission. Senator bani? uMrs. Molly Mpofu, Alfred. Yena lo. Yes. Yeah. So nguye wethu usenator la. Yimi ngedwa. Akambona imvele kanile ugeza ngeke. Akula abanye senator? Hayi ngabakho yimi ngedwa. Senator. Yena lo. uMeya lo siyabonga ukuthi usinanzelele ukuthi simele sisebenze sonke silungise idolobho leli sonke nini lapha ufuna ukuncediswa khona sizabe silayo uMeya wethu ukuthi uvela kwiphi party kakutsho lutho mina ngingusenator wakhe ukuthi ngivela kwiphi party akutsho lutho nxa kuba ngosenator ukhuluma ngami nxa kuba ngoMeya ngikhuluma ngaye so we have to work together to shape ourselves with our Mayor. Yes. What